Toto štvrte pošore sovjetovanja organizaciji Poljoprivrednog fakulteta i Novino gazdinstvo pricahlo veljih fahovcov i samih parastov. Ove godine savjetovanje održava 2 dana, znači danas i sutra. A zašto? Pa iz prostog razloga što smo dobili signal sa terena, znači od naših poljoprivrednih proizvođača, od naših kolega koji rade u poljoprivrednim udruženjima sa kojima imamo potpisane protokole o saradnji, da ima prosto potrebe da znači ta predavanja ne traju 15-20 minuta jer se ipak za to vreme ne može reći ne znam šta, nego smo ove godine uveli novinu da će većina predavanja biti organizovana kroz panel diskusije, što znači da će poljoprivredni proizvođači moći direktno da postavljaju pitanja. Sovjetovanje otvorili okrem čolnih ľudov fakulteta i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški i sovjetnik premijera za agrar dr. Dragan Glamočić, ktorý z tej nahody parastov, ktorým ešte nevyplacení prešloročných subvencií, zradoval, že im budú vyplacení po koniec marca i že problem so odberanjem žemi pre neuplacení doprinošenja za penzijne osiguranje parastov bude pošvitko rješenje.